Munisiparite Ibanda ni imwe mu za munisiparities ezirwija kuganyirwa omusente za Uganda Support to Cities and Municipal Development Project ninga USMID omukwetungura mu kyoto kya Uganda eky'enkumi 2020. Munisiparite neija kukorwa kuzaha mutindo kandi abakuru kurugwa mu Lands Urban Development babwina abebembezi okureba ebiteekateeko byabo aha nteekateeko egi. Abantu banje ahika abantu 15 bagwa mu kifurege nibaferamu namwenu abawikisi nk'ibiri aferinemo ndijo musigazi ndanishaba mu bwenu tubihereze first priority. Anza n'urukuru rwawe bridge rukaraba umbunya trading center chikuchu rukakonectinga kaganyirwa kandi urukundo rwe niteekateeka ngo nurumwe omuntasiya ya municipality ako batwine factory ibiri z'omwani kandi twineyo na nemotoka ezikuba nizizayo okusorozayo fanera na nemyani nakabire nisabangu muruhereze chance yo kurutera chorus. Dollars ziri kuhika 50 nizo zirahebwa Ibanda gukora project zayo ahansi y'enteebeekanisa egi. So ndako twaturiyo gukora priority kureba n'iki projects zirakurwe zikabasa kuteba omu kiroto cy'ihanga ekya Vision 2040 kurenga umuntu yaganyirwamu yagera miliyoni 3.7 umunshaho. David Katabazi kurugwa mu kitongole cya Lands Urban Development ari kuvugana n'abebembezi yabashaba kutumutuma ha project eziri kuhagira intase y'abantu. But start with where you are going to benefit most. Because once you benefit there, it will help you to generate money to build other. Tuza kutunga budonunji, tutunge ubutare abantu bitu babase kuzamu bashubure umuntu bitu wahansi yatunga kasente tubase kubaje ngabanyibanda. Gashakwa Timothy Mushabi.